Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo yatanze icyizere ku izahuka ry'umubano w'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Perezida Ramaphosa yatangaje ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame ubwo yari ari mu Rwanda byibanze ku gukemura ibibazo byashegeshe umubano w'ibihugu byombi mu myaka ishize, ndetse yizeza ko mu bihe biri imbere umubano w'ibihugu byombi uzongera kuba mwiza. Nyuma yo kwitabira umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, Perezida Ramaphosa yatangaje ko uruzinduko rwe rwavuyemo umusaruro kuko yabashije kuganira na mugenzi w'u Rwanda ku bibazo bitandukanye biri mu mubano w'ibihugu byombi. Perezida Ramaphosa kandi yabwiye umunyamakuru wa CABC News ko yitabiriye iki gikorwa ku butumire bwa mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, bituma rero bongera no kuganira birambuye ku kubyazahura umubano w'ibihugu byombi. Yavuze ko ubutumire ngo bwakomotse ku mubano mwiza ibihugu byombi byari bifitanye mu myaka yashize. Atubwo Jenoside yakorerwaga Abatutsi yabaga mu myaka 30 ishize, Perezida Mandela ati yarabyicujije kuko tutigeze dufasha abanyarwanda mu buryo bufatika igihe bari guca mu bihe bibakomereye. Ati kuko twari turi gusohoka mu butegetsi bwa apartheid, icyo gihe ati byabaye ati nk'ibitunanira. Afrika y'Epfo yagize uruhare muri gahunda nyinshi cyane kandi Perezida Kagame yabivuzeho mu ijambo rye ryo kwibuka uyu munsi. Ashimira ubufasha Afrika y'Epfo nyuma ya apartheid yahaye u Rwanda n'ubufatanye. Ati twagaragaje uburyo twafashije u Rwanda kongera kubaka urwego rw'ubuzima binyuze mu kwishyura abadogiteri bavuye muri Cuba ndetse no gufungura imiryango ku banyarwanda ngo baze kwiga muri kaminuza n'amashuri makuru muri Afrika y'Epfo. Ndetse yavuze ko benshi mu bize muri Afrika y'Epfo bari mu myanya itandukanye y'ubuyobozi mu gihugu cyabo. Perezida Ramaphosa kandi yavuze ko ibi bigaragaza umubano mwiza ibihugu byigeze kugirana, n'ubwo nyuma haje kuzamo agatotsi byatumye utagenda neza. Umubano wazambye ubwo Colonel Karegeya Patrick wayoboye urwego rw'ubutasi bw'u Rwanda yicirwaga Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Icyo gihe leta y'u Rwanda yashinjwe kugira uruhare muri uru rupfu, gusa u Rwanda rwagiye rubihakana inshuro nyinshi cyane. Perezida Ramaphosa yavuze ko kuva yajya ku butegetsi we na mugenzi we Paul Kagame bagiye bakora ibishoboka ngo bazahure uyu mubano. Ati mu ijoro ryakeye nagiranye nawe, ni ukuvuga Paul Kagame, ibiganiro birambuye ku buryo dushobora kongera kunoza umubano wacu mu buryo bw'ubufatanye, tugakemura ibibazo birimo ibya viza bifitanye isano n'ingendo, kandi twizeye ko tugiye kujya mu nzira nziza yo kubyutsa ndetse no kongera kubaka uyu mubano. Mvuze kubyutsa ati kubera ko ni umubano usanzweho kandi umubano hagati y'ibihugu byacu hari igihe uzamo ibibazo ugahagarara, atariko kandi ibyo bizakemurwa. Perezida Ramaphosa yavuze ko yifuza ko umubano w'ibihugu byombi uba mwiza kuko bitagenze bityo ngo byaba ari ugushimisha babandi bifuza ko ibihugu bikomeza kubana nabi. Abakuru b'ibihugu kandi banaganiriye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Congo, nabyo bemeranya ko ingabo za Afrika y'Epfo ziranira amahoro kandi hakubahirizwa ibikubiye mu myanzuro ya Nairobi na Rwanda. Ni mu gihe mu minsi mike ishize Perezida Kagame nawe yari yavuze ko hagendewe ku mubano mwiza wahoze hagati y'ibihugu byombi bitagakomeje kubana uko biri uyu munsi wa none, ahubwo hakwiriye gushakwa umuti w'ibibazo. Nakubitsa ko Afrika y'Epfo ni igihugu kiri mu muryango wa SADC, kikaba na kimwe mu byohereje ingabo mu burasirazuba bwa Congo mu gufasha FARDC guhashya umutwe wa M23 zifatanyije n'ingabo za Tanzania, Malawi ndetse hakaba ariyo n'izindi ngabo z'u Burundi ku bw'amasezerano bifatanye ibihugu byombi, ndetse bikavuga ko n'andi masezerano Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yagiranye na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bakaba rero bakomeje imirwano mu burasirazuba bw'iki gihugu aho bahanganye umutwe wa M23, ndetse hari n'amatangazo atandukanye agiye agaragaza ko Afrika y'Epfo imaze kugenda itakaza bamwe mu ngabo zabo bari muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. I want to share a personal story. Ndagira ngo mbabwire inkuru ntaragira uwo nyibwira. My cousin, in fact a sister, Florence, mushiki wanjye wo kwa data wacu Florence, worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. Yamaze imyaka irenga 15 akorera UNDP mu Rwanda. Jenoside imaze gutangira yaheze mu nzu ye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kigali with her niece
hamwe n'umwisengeneza we n'abandi bana n'abaturanyi bose bagera kuri 12. The telephone in Francis' house telefone yo mu nzu ye still worked, and I called her several times namuhamagaraga kenshi satellite phone. Kuri satellite telefone yanjye. Each time we spoke, uko twavuganaga, she was more desperate. Niko yarushagaho kwiheba. But our forces ariko ingabo zacu could not reach the area. Ntabwo zashoboraga kugera muri ako gace. When the command of the UN peacekeeping mission, ubwo komando y'ingabo za Loni zo kubungabunga amahoro, where I was in Mulindi, General Dallaire yaje kundeba ku Mulindi, I asked him to rescue. Namusabye gutabara Florence. He said he would try. Yambwiye ko azagerageza. The last time I talked to her, inshuro ya nyuma navuganye nawe, I asked her if anyone had come. Namubajije niba hari umuntu wamugezeho. And started crying. Yambwiye ko ntawe, atangira kurira. Then she said, hanyuma arambwira ati, Paul, you should stop trying to save us. Reka gukomeza gushaka kudukiza. We don't want to live. Nta nubwo tugishaka kubaho. I quickly understood what she was saying. Ahise numva ibyo ashaka kuvuga. And she hung up. At that time, icyo gihe I had a very strong heart. Nari mfite umutima ukomeye. But it weakened a bit. Ariko byanciye intege gake. Because I understood kuko numvise what she was trying to tell me. Icyo yageragezaga kumbwira. On the morning of May 16th, mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, following a month of torture, nyuma y'ukwezi kwicwa rubozo, they were all killed. Bose barabishe. Uretse umwisengeneza umwe and thanks to washoboye gucika. It later emerged that a Rwandan working at byaje kugaragara ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniye bagenzi be b'abatutsi, abwira bicanyi. Witnesses abatangabuhamya remember him celebrating Florence's murder the night after the attack. Bibuka ko ijoro ryakurikiye icyo gitero yishimiye ko France yishwe. Yakomeje imirimo ye muri UN imyaka myinshi. Nubwo ibimenyetso bimushinja byagaragaye, arakidegembya. Bakaba mu Bufaransa. I asked General Dallaire what happened. Nabaje General Dallaire ko byagenze. He said that his soldiers yambwiye ko abasirikare be basanze bariyeri y'interahamwe, and so they turned back hafi y'inzu ye, barahindukira bisubirirayo. Meanwhile, muri icyo gihe he conveyed to me a note yanzaniye ubutumwa from the United States ambassador bw'ambasaderi w'Amerika to protect diplomats and foreign civilians. Ko tugomba kurinda abadiplomate n'abasivile b'abanyamahanga by road to Burundi bahungaga bajya Burundi from attack by the militias. Banyuze mu nzira y'umuhanda ngo
baticwa n'interahamwe. Things happened same time. I don't need to be instructed to do something that ntabwo byari ngombwa kumbwiriza gukora ikigomba gukorwa n'ubundi. That's what I was going to do. But militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. I do not blame General Darere. Ntabwo narenganya General Darere. Ni umuntu mwiza uwakoze ibyo yashoboraga gukora mu bihe bibi cyane, ariko muri iryo tandukaniro ry'izo ngero zombi